će biti jedna republika od više pokrajina. Ako bude Jugoslavija bit će sigurno još dvije republike. I to sigurno Sandžak i Kosovo, ja vam kažem. Znači, apsolutno je programski, čak da kažemo za SDA, da zapravo Sandžak treba da se izdvoji, pa da ne znam šta to bude. Ne da se izdvoji, nego nikad da se ne izdvoji. Po čemu se izdvoji? Ako mi znamo da u Novom Pazaru postoje najstariji ili srpski ili pravoslavni spomenici. Znači, Sandžaku pripada jedna totalna samostalnost, jer Sandžak je bio uvijek država, a na teritoriji Bosne nikad nisu te srpske pokrajine, te oblasti bile nikad pokrajine. A vidimo neke, po meni, ako ne mogu da kažem nenormalne, bar neumjesne izjave i težnje, da se neko bori za neka odcepljenja i osamostaljenja država. Sad ću ja otići s ovih prostora ako se bude išlo, ali ja vam kažem, nećemo ići. Ovo će biti ili zemlja Sandžaka ili zemlja šehida, ja vam kažem. Autoput koji je započet prije 3 dana, autoput koristi svim građanima Sandžaka. Industrijska zona koju radimo u Tutinu upošljavaće sve stručne ljude. Znate, oni koji se danas raduju motokultivatoru, ako Bog da, na idućem konkursu Evropske unije dobit će traktor. To su neke vrijednosti. Cilj nam je da napravimo jednu balkansku aviokompaniju koja se zove, kako kažem mi, to smo precizirali, Balkan Air, i koja će moći da leti po čitavom Balkanu i u Turskoj po principu domaćih letova. Međutim, i danas sa gospodinom Tadićem, zahvaljujući mom radu sa Turskom, kao predsjedavajući mešovite komisije, započeli smo autoput Beograd-Južni Jadran koji će ići preko Sandžaka, gasovod koji ide od Aleksandrovca da ide do Tutina, započeli smo regionalnu razvojnu zonu u Tutinu i radili smo mnoge druge projekte. Čujem razna obećanja raznih ljudi koji mnogo obećavaju, a nikad ništa niste napravili. Slušam te priče, pa želim da vam kažem nekoliko riječi u to. Zato ćemo mi nastaviti naš ekonomski razvoj i autoput i aerodrom i regionalnu razvojnu zonu i Sandžak kao prekograničnu evropsku regiju, turističku destinaciju. Neke stranke obećavaju čuda, obećavaju nemoguće. Čuvajte se njih.